Jazakallahu khair jazaa ya Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sin kami hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yan kamu masi-masi simusugpat kamu ha mga waktu ini sarta na nainghog sin pangadjian amuin ipagtukbal sin mga kawuruhan sa kahaba mabot pa waktu nila di ha programa ini at tawakan hatiranan ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan halom kita nyukatan pamalihara sinallahu tabaraka wa ta'ala sarta halom sehat dayaw sin pamaranan labi luwa pag-iman sa wasa patuhan Rabbul Alamin amuin biidnillahi subhanahu wa ta'ala indeng ha mga ni'mat sa laggo-laggo ini amunain waktu sarta kakusog iban pangumuran yanug harakato sinallahu tabaraka wa ta'ala di halawman sin dunya ini amuin mapakay mausal sing kita niyo paparkala karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan ha agama Islam yan na sinari suway tuodin kita niyo amuin diin na rin ha mga ni'mat sin Allahu tabaraka wa ta'ala kaya anug harakato niyo in suway ta di malupas in mga inikatan paparkala amuin mabadbad na hadja bang mga pangumulan maubos na hadja bang mga pangalta amuin migdeng kato niyo haamuin di na to mapakay atawakan mausal paparkala karidaan ibang kasusuwan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyad to suway indaran na to amuin lang ta tiyatali bibutang hapanganal na to inamuin ayaw kita niyo manglupasi sin mga ni'mat ini haamuin di na to mahinang ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala karna biya na sinari mga palangon ha agama Islam in maksud sintuhan Rabbul Alamin nagpapanjari kato niyo maripaliw ko pandunya ini way darukaing malingkan magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. At niya, suway in kabuhita, mahinang amuin hikawak ta karayawan. Hikarida ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabtangan ta, in hilalaungan ta, hignot ko hibalta, amuin mga unsarapat, mahinang sa inikatan, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nasway kita madyaga mga palangon agama Islam, madyaga kita harila ta, ayaw ta palabti ko nindila ta malingkan paparkala kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in ang gawta baranta ini, apabila ini long ta hipahiwalta atau akan hiwalunta,
insubay inkignot ko hiwalsin kita mahinang amuin parkala kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang karidaan niya sababin kabtangan iwan kakahinang kabayaan karidaan sin Allah tabaraka wa ta'ala bang tamakabtang iwan mahinang ini amo na iniin kamaksuran sin ibadat patuhan Rabbul Alamin amuin maksud hangkan kita piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga palanggungan haagama Islam, kaya ulungan kamusin Allah subhanahu wa ta'ala, ding ha mga maniyo-tiyo, bisarahon si kita niyo haruman ini, amunain ding ha mga arba'atu ahadith, 4 hadith, kabtangan sinjungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuin lang si mga ulama man hafadaha wa haqqaqaha jama'a usul al-akhlaqi wal adab. In 4 hadith ini kabtangan hilalaungan gimawa daing harila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisiyusiyo lang si mga ulama in makapamalihara kanya ini ay roon na kamahapal niya sarta pialihara niya in panghindo amuin laong ta nakabutang halawm sin 4 hadith ini wahak kakaha sarta miyatan niya in kamaksuran sin 4 hadith ini hati sin miyatan niya biunal niya yang gautaan niya piaragbus niya hagakahinang niya in din ha mga 4 hadith nasabot diha ini bang ini nahapal mo napalihara mo sarta namatan doon kay mo in panghindo amuin diara sin 4 hilalaungan kabtangan sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin nabangkil diha 4 hadith ini law sin mga ulama jama'a usul al-akhlaqi wal adab ingata in 4 hadis ini nalangkum niya napundoon kaniya in puunan sin pangaddatan sa rayaw-rayaw piyang Hindu sin agama Islam. Amuyad to mga palanguan ha agama Islam invita sin mga ulama papaliharan sin 4 hilalaungan kabtangan sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin gimwa ding harila niya amuin laung sin Allah tabaraka wa taala in Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha di siya magkabtang bang guwa dayng haakal pikilan iwan sin hawa nafsu niya sa sumagawain kabtangan ipagkabtang niya inyan wahika niya sin Allahu tabaraka wa ta'ala amuin mattanin ini dayng hatuhan Rabbul Alamin sarta mahinang tapadduman hakabuhita bang ta ini iyang gautaan inding hamakabtangan niya ibadat sa lagu-lagu pa Allahu tabaraka wa ta'ala karna nagtaat kau patuhan mo Rabbul Alamin sabab naraak kau sin Allahu Ta'ala magtaat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deng na mayan haraakan niya iwan sin hilalaungan niya bang ini kaya ang gautaan mo indeng ha mga kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ini ibadat sa lagu-lagu sarta tuan in ikaw mattanin ikaw nagtataat kau po Allahu subhanahu wa ta'ala sabya na sinari in nagdaak kay mo papagtaatun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam amuna in Allahu tabaraka wa ta'ala hangkan na ding hamakabtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in arinya kullu ummati yadkhuluna al-jannata ingkatan sin ummatku lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna al-jannah makasud sila katan palauman sin surga illa man aba malaingkan amura hindi mabaya
sampay nakaasubuin kasahabatan, pamaya ba ya Rasulullah? Isyu ba isab hindi mabaya sumud surga ya Rasulullah? Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannata. Isyu sulong na magtaat ka ko, hati na kahagaron, inbiyayta ko, sarta pagtaatan indaakan ko. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sila yadtuin makasud surga. Waman asani fakad aba, arapon inisiusyo sumulang kako, di kumahagad sindaakan ko, di mamunali sin kabtangan ko. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakad aba, sila yan hindi mabaya sumud palawom sin surga, yataka masin Allahu tabaraka wa ta'ala, paghuhulaan si mga bariman haadlaw na kana. Diyan niya mga palanggungan na agama Islam, maniyo-tiyo, laung ta sabbuton na to inupat hadith ini, maluhay na to memorizon. Maluhay na to hapalon, karna kabtangan haupo-haupo da, laung si mga ulama, bang ini ma-memorize mo, mapalihara mo, mahapal mo, sarta mamatan, in panghindo, halaw man niya ini, diarasin hadith ini, na nalangkom naroon kay mo tay manguda agama Islam, in mga puunan na sabot, sin pangadatan sa rayaw-rayaw, yang hindo sin agama Islam, karna mga palangon na agama Islam, ingatan niyo, in pangadatan marayaw, amo na ini, in piyagbulan sangkato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian amo na in, piyamantog sin Allahu tabaraka wa ta'ala ha Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, hawaita parman sin Tuhan Rabbul Alamin, khitab pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in aginiya, parman mahamulya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sabun nato din ikaw o Muhammad, o Rasulullah, o daaksin Allah, ikaw na yan, in nagdara, sin sa rayaw-rayaw, sa taas-taas, mulya pangaddatan, laung sin Allahu tabaraka wa ta'ala, biyantog niya, siyang lit niya, in Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, halingkat sin pangaddatan, hangkan na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mabu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in maksud piyagparahan kako sin Allahu tabaraka wa ta'ala, amuin hasupaya manampur na sin pangaddatan at awakan sin laumta lakutabiat mulya, pangaddatan sa rayaw-rayaw, amuin mumulya sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amuyad to mga palangon ha agama Islam, long sin Nabi sallam, inna mabu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, amurain maksud pagparahan ka ko sin Allahu ta'ala, bilang Rasul mon kaniyo, hasupaya mamandai kaniyo. Sin pag-agama, sarta, hasupaya manampurnai, manukupi, sin pangaddatan, sa mulya-mulya pangaddatan, panghindo sin Allahu tabaraka wa ta'ala, panghindo sin agama Islam. Amuyad to mga palangon ha agama Islam, hangkan na ha kaibanan pasabda sin Nabi sallam, inarin niya, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabun nal tuod, in labi kalasahan kurain kanyo, sa suok-suok na lilingkuran, maun ka ko haadlaw kiyama, haadlaw akhirat, masuok lilingkuran maun ka ko, ay sa suok-suok bumutangan, harap maun ka ko haadlaw kiyama, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam din kanyo, ahasinukum akhlaqa, amunain sarayaw-rayaw din kanyo in pangaddatan. Amuyad to in bulan sangkato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sin in lawi kalasahan niya rin kato niyo, sarta mahinang sa suok-suok lilingkuran bumutangan, maun ka niya haadlaw qiyamah, amunain nagdarasin sa rayaw-rayaw pangaddatan, daing kato niyo mga palangon agama Islam, pangaddatan
yang Hindu sin agama Islam pangaddatan ya sampai sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangaddatan ya raragbus sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakabuhi niya amin iupihan singuran sing kasahabatan niya. Amo ini mga palanggungan ha agama Islam. Indeng ha mga sarayaw-rayaw upihan singuran sing kita niyo amo na in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari mga palanggungan ha agama Islam, mari nakita pa amoin upat hadith nasabot si mga ulama apabila in upat hadith ini na memorize ta, na hafal ta, pialihara ta, in panghindo doon kaniya, sarta yang gautaan ta, inamo intibayhuan, sin panghindo, na langkum halauman niya ini, na pun doon kaniya, lang si mga ulama, in puunan, sin pangaddatan sa rayaw-rayaw, piyang hindo sin agama Islam. Panagnaan, bastahon ko dahil hamakabtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kabtangan haupo mga palangon ha agama Islam. Memorizon na to ini. Hapalon na to. Sampai sin maksud iban ma nakabayaan dihay ni sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir isyusyo in kaaunan niya bat nagpaparat saya siya pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan nagkakahagad siya sin aun adlaw akhirat aun adlaw mahuli falyakul khairan aw liyasmut. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hinangon niya amu in tao in siya nagkakahagad nagpaparat saya nagbubunakon sin pangatayan niya bat tunggalin Allah tabaraka wa ta'ala pagtag-ipunan. Sarta nagkakahagad siya. Sinaw na adlaw akhirat. Aw na adlaw mahuli. Uwian sin katan. Puasin maluwin dunya ini. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hinangon niya. Palyakul khairan na suway siya magkabtangan sin sarayaw-rayaw. Aw liyasmut. Atawakan laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangwayroon na kabtangan marayaw hikakabtang niya. In labi marayaw hinangon niya aw liyasmut in humundong na hadya siya ayaw na siya maghilalaungan ayaw na siya magkabtangan ayaw na sa misara bang in kabtangan niya un bukon na marayaw. Amo yadto in panagnaan mga palangon ha agama Islam dahil hasabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pamandu ikato niyo katan bilang panghindo kato niyo katan sin pangaddatan sa rayaw-rayaw in bang ini kautuan bat matan bariman patuhan rabbul alamin. Piaparat saya min Allah tabaraka wa ta'ala. Sarta kimakahagad ko sin adlaw kana falyakul khairan long sin Nabi na magkabtangan ba siya sin kabtangan marayaw. Ayaw sa mamisarahan sin parmisara. Di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Atawakan kabtangan luglama. Atawakan kabtangan lukat lambing. Amun wayron puspaid da bang niya hikakabtang. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam marayaw hadyo ni kabtang niya, tarapon mangwayroon na kakabtang na marayaw, laong sin Nabi sallam marayaw in naguhundong na hadya siya. Amayad to mga palangon ha agama Islam. Hindi nga mga panagnaan, nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang panghindo ikato niyo, sin pangadatan sa rayaw-rayaw, in ayaw kaw tuod magkabtangan sin bukon marayaw, sarta ayaw ko maghilalaungan, sin parkala, amo hindi mo hikabak karayawan, di hikasub sin pangatayan sin taymanghod mo, di hikarayaw sin kahalan sin taymanghod mo, karna bangin ikaw nagkabtangan, sin kabtangan bukod marayaw, labiluwa pataymanghod mo bariman, ingat atuan, di yad ko sumanyang in pangatayan niya, di sumanyang in pananaman niya, nga sa wabyad to arakala humukaw siya kay mo, mugto in lasan niya maun kay mo, inyad to hiyaran sin Allah tabaraka wa ta'ala. Hangkan na, halian na tutuod in mga kabtangan bukod marayaw, hatay manghod na to, amo pagkain tiyuod mo na, dimihil kasadlaan, atawakan dihilan mo, satsat, mangiintay manghod mo, minsan pa in amon laong talyaway rin halangog, laong mo langog-langog na kako,
ula-ula, wala na piyag marayaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mamisarahan kau minsan palaway ring hapaglangog in bisarahan mo intay manghud mo sin parkala amon bukon hikarayaw sin parasahan niya karna aun ning hamakabtangan amo in samyat sin bahasa mahait pa rin hapuddang aun kaibanan amo in laugta kapalian mo siya atau kan mawinasa mo siya katahanan niya pa sa ayin kabtangan bukon marayaw. Amo in piyuklas mo tay manghud mo. Labi luwa hamahadya na halupan sing kamatauran. Nakakabtang ka sing kabtangan. Wala tiyasan niyang sin pangatayan niya. Inya do tay manghuda agama Islam. Labi pa ito masakit. Labi pa ito mahapdos. Daing hapali. Ingat atay manghuda agama Islam ini piyang langan sin agama Islam. Falyakul khairan. Magkabtangan siya sin kabtangan sa rayaw-rayaw lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw liyasmut bang wayroon na kabtangan marayaw hikakabtang niya maraw in nagduruhong na siya tiatakmo niya na insimud niya deng sin magkabtang siya si kabtangan di atawakan wayroon puspaid da wayroon karayawan hapangatod sin Allah Ta'ala mahuli hapangatod sin pagkahinyaman siya amuyad to mga palanggungan haagama Islam in kiyaway takato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in maksud diha ini magpupo kita sin dilata. Pupuun ta in dilata bang in ikaw long ta di makapupo sin dila mo yan. Daing hapagbisara sin mangi, pagbisara lukat lambing, pagbisara amo in hikasakit sin pangatayan sin pagkahimo. Inga kata palang kaunahama Islam in ikaw long katimapana hapardusahan sa lagbo-lagbo hiyanug hara kay mo sin Allah tabaraka wa taala in pardunggasan sa ngingi di naman yan hadon niya labi luwahad law kana karna sinwala mo na po indila mo hangkan na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa taud-taud aksaru khataya ibni Adam fi lisanihi in sa taud-taud in lamima taud lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru khataya ibni Adam fi lisani in labi atawa kanin sa taud-taud kasaan pardusahan magkahinang sin Apo Adam anak Apo Adam bukon do sa sin limat mata niya bukon do sa sin tenga niya bukon do sa sinlima niya, sa inlabi mataud pardusahan magkahinang niya, pasal sindusa sindila niya. Daing harila niya, amuin dila ini bang tari makontrol di mapupo. Ingat atay manghuda agama Islam, dusa barkala-kalaan, in mahinang ta, bang tari mapupo indila ta ini. Kabalikan kung matay muda agama Islam, amu pagka-intiuod mo na, nagbisara log lama, nagbisara bukon marayaw, minsan inlangog-langog, inyan di da makajari, sabmayta aun waktu inlangog mo yan, wala mo kya na naman, nasaktan mo lang sin bahasa, kaya pasakitan mo to intay manghud mo, natay manghud agama Islam, apabila natugin tay manghud mo, atawakan nakabutas din kay mo, nagdarasin sakit atay, pasalsin ngisin dila mo, ingat inyan, magbayad ka hadlaw ka na kanahatay manghud mo. Karna inyan bayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daing mga manos siya lusong hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila in siya nakarihil kamumulahan hatay manghud niya. Labay ring harila niya. Hawala niya kaya pangayuan kamaapan di hadun niya. Hadlaw akhirat. Hipagbayad niya in pahala sing karayawan niya. Hatay manghud niya. Kaya bisarahan niya bukod sa marayaw. Hangkan na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam palyakul khairan aw liyasmut in bariman matan sarta nagkakahagad patuhan da bula alamin nagkakahagad law akhirat amo yadto in sifat lang sin Nabi sallam suway siya magkabdangan sin marayaw sarta humundong siya bang wayron na marayaw iyadto in sifat sa rayaw-rayaw amo in si mga bariman amo yan mga palangon agama Islam bangko mawaya makalamud jumlahan si mga tao nagiiman patuhan da bulalamin na paragbo sa kakakahinang mo'y parkala ini karna amukin niya mga sipat biyay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sa kaulaw lariha ini bang mo pahamonin hadis
In bariman, di siya magkabtangan, malaingkan suwayra marayaw. Bang intao yan, in magbuwa din harila niya mangi, bukon marayaw, lawan siya sin bariman. Lawan sin bariman, kamu na imagnan. Di ko nanganan, maingat nyo nanganan. Intao magkabtangan sin lukat laming, sin bisara bukon marayaw, panggura-ura papagkahin niya, bisara bukon marayaw, hataw tay manghud niya, labilwa hatay manghud niya bariman. Inyan, lawan sin pagyanon bariman. Lawan sin pagyanon bariman, karna long sin nabi, in bariman, mamung hadja siya sin marayaw, bangwayron na marayaw kapamung niya, maraw in naguhundong siya. Amo yan mga palangwan ha agama Islam, in panagnaan day mga laong tasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa mga palangwan ha agama Islam, day mga pangaddatan diha inibiyay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suway na to ini palihara uning ginhawawaran nato yung parkala ini. Sarta suway na to paragbuson ini. Invite sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa hadith, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam daing ha sarayaw-rayaw ka Islam sinabuk manusia. Hati niya, mabaya kau, dumayaw in ka Islam mo, taing huri in sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tay manghuda agama. Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Dahil hasarayaw-rayaw ka Islam sinambuk manusia, tarkuhu ma la ya'ni, paninggalin niya, sin uno-uno na, wayroon pamuksog niya, wayroon pangairab niya. Amo yan, in sarayaw-rayaw ka Islam sinambuk manusia. Di siya mangdumpari, di siya manudsod, sin parkala, wayroon pamuksog niya, wayroon pangairab niya, wayroon panglamod-lamod niya. Di siya man jari manudsod si maparkala ini. Tinggalan niya, in parkala, wayroon pamusog niya, way pangairab niya, way lamod niya. Amuyad to inding ha mga sarayo pangaddatan, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mabaya ka rumayaw in ka Islam mo, tinggali in parkala, wayroon pangirab mo, iwan sin wayroon pamusog mo, parkala, amo in long taway panglamod-lamod mo. Amo yan mga palangwan ha agama Islam, hangkan na in Allah tabaraka wa ta'ala, nagpatumtum hakato nyo katan, sin parkala ini, amo in aunsan mga manusia, nasabot dihay ni si mga ulama, amo in tarkuhu ma la ya'ni, amo in paninggalin niya, sin uno-uno na wayroon pamusog niya, wayroon pangairab niya, inilamod dihay ni parkala pagdunya, labiluwa parkala pag-agama. Bang wayroon panghati mo, bang wayroon laong tabya mga pangairab mga parkala yan, ayaw ko manudsod. Ayaw ko mang lamod-lamod. Sabab na mo kunyan, laong ta, suko mo. Diyad do kabayaan, sinagama Islam. Labi luwa tayo mga agama Islam, parkala pag-agama. Parkala pag-agama, ayaw kang mamalisakan, mamilasakan, tungod pa-agama, sin parkala, wala mo kaya pahaman. Di hindi na yung pahaman mo, tungkol pa pang nito sinagama, dito na hadya ka. Bakon panudsuran mo yung kataan. Insa kaula-ula ka ingatan mo yung kataan. Parkala, hukuman, sinsara, sintuhan na bulalamin. Pag-uus ang pamulong tabya, mga pagsalik-salikunin dalil. Sarta ang pamulamuayan, suran mo, tabya yaon lamuran sin mga pamapahasupaya lumanab. Sin parkala, bukom biya di maksud kabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Hali ikaw tayo manguda agama sa parkala diha ini. Narihay nila si mga ulama, amuin paninggali mo sin parkala way pamusog mo. Di parkala pag dunya, parkala pag akhirat. At wakan parkala pag agama. Ayaw ka manudsod. So pa mabialong ta hinang sin mga long ta amuin carpenter ini. At tawakan mga engineer. Amuin long ta panghati, amuin ta kasos nila yaon. Amo yaw ni biya mga longta, kaya hatian nila. Kaya pag-iskulan nila. Kaya pangadjian nila yung parkala yun. Longta, tiyahunan sila ng mati hayaon. Manjarin ikaw, wayroon pang ilabho hayaon, wayroon pang muusog mo, wayroon pang hati parkala yun, manudsod ka. Sahawiyon mo yung engineer, sahawiyon mo yung mga carpenter, sahawiyon mo yung mga tao.
Maingat haparkala yun, sino yung panghati mo? Insa ka ulo, kaingatan mo. Inya duri man jari tayo mga agama Islam. Labi luwa, bang paliharan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko mamaitain parkala ini makajari. Sin wala jari sin agama. Ang pagkamutang dalil akal pikilan mo, at wakan lumawag kau sin dalil. Sin bukon dalil maun paparkala, yauna supaya masain hinan mo. Inyan di kabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Hangkan na lang sin Allah tabaraka wa ta'ala, patumtum mga bariman. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Parman sin Tuhan na bulalamin. Ayaw ka wa, laong sin Allah tabaraka wa ta'ala, mamainduri, ayaw ko mangdumpari, paparkala, wayroon siyang panghati mo. Wayroon pamusog mo, wayroon pangairab mo. Ayaw ka manudsod sin parkala, way panghati mo. Labilo at tungod pag-akama. Parakala, maharam mo in halal, mahalal mo in haram. In parkala, sunna. Mayan mo bid'ah. In parkala, bid'ah. Mayan mo sunna. Amo yan in dahil ha mga suway na to aniban matay mo da agama Islam. Ayaw ka manudsod bang lumpari ha parkala way panghati mo. Kadtuan pa mga tao lawiin pamaham tungod pa yan. Amo hindi magkakabtang tungod pa agama mang laway hakkal pikilan nila sa inkabtangan nila tungod pa agama. Aun po unan dalil matarrang ding ha Allah tabaraka wa ta'ala. Iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna in agama bukong kitin tagdapo. Allah subhanahu wa ta'ala tagdapuhayan. Hangkan na Allah tabaraka wa ta'ala nagbutang hukuman, iban aturan, iban sinsara niya rin Allah tabaraka wa ta'ala. In kita maun na hadya kita mag-agama ini, pahamuntain pang hindo niya, bukon wayrun lamod mo, lumamod, mutang hukuman, iban mutang sinamuin aturan mo, sin bukon na aturan kabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yan ito mga palangon agama Islam, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ayaw kau manudsod, ayaw kau mangdumpari, ayaw kau mamainduri haparkala wayrong panghati mo. Karna lang sin Allah tabaraka wa ta'ala, inna sam'a sabun nato din pangdungog, wal basara, iwan sin pangatod, wal puada, iwan sin pangannal, pangatayan, kullu ulay kakana anhu masula, ingkatanyan, aasubuhon yan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yan itong mga palangwan ha agama Islam in deng ha mga patumtong kato sin Allah tabaraka wa ta'ala ha baita di ha ini sin mga ulama kiyawa deng ha panghindo sin Quran mahamulya iban na sin sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikato mga palangwan ha agama Islam deng ha mga hadith biya nagbusin waktu ta haupo na usunta na matay muda agama Islam di na kita makahawa tuod sin lilayan. Hikatu hadis, laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kalangkuman sin pangadatan in hadis ini. Laung na anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam buk sahabat na maita ini kiamasahan niya ajaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laung niya laung sin buk sahabi sabunnal tuud laung na paun hambu ukusog naghilalaungan hadupan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inari niya Rasul sallallahu alaihi wasallam laung na ausini wasihati ba ako ya Rasulullah biakato advice ba ako patumtumi ako pandui ako ya Rasulullah qal laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab ayaw ka magdugal ayaw ka mag-ama paraddada miraran nagbalik-balikan niya yung pangasuwa iniinbiya mga pangayo niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam inari niya ausini ya Rasulullah biya kato wasihati ba ako ya Rasulullah advice ako hindui ako patumtumi ako piagbalik-balikan niya damikyan piagbalik-balikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inari niya la taghdab ayaw ko mag-ama ayaw ko magdugal amuyad tuwin advice kaniya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sa kaula-ula mga tayo mga agama Islam in laung ta in tungod pagdugal ini parkala di kabayan sin agama Islam huon manusia kita sipat sin manusia pagka normal sin manusia pagdugalan siya maghagbot day sab siya maguyom siya magkatawa siya magkasusa siya. Inyan normal ha manusia.
sa hatungod pagdugal, pagdugalan kita, igatan man sa pagdugalan, sa ayaw mo abjani indugal mo, karna bang mo abjanan indugal mo yan, parkala mang dahi kay mo pakamudaratan, mudaratan di hadun niya labilubahad law kana, hangkan na in Nabi sallam nagwasiyat haambok tay manghud, lang sin Nabi ayaw kaw mag-ama, ayaw kaw rugalan, hati ko baha, lang si mga ulama, ang buok tay manghud yaon, kaingatan sin Nabi in tabiat niya, iatawakan in pangadatan niya, maluhay siya pagdugalan, hangkan na in-advise ka na sin Nabi, ayaw kaw magdugal, atawakan pupuain dugal mo, Amuyad itong mga palawang harama Islam. Hikaupat, hinapusan, dahil mga longta kabtangan, hadis sin Nabi sallallahu mo in napundi haini in pangadatan sa rayaw-rayaw, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di masampurna long sin Nabi in pag-iman sin hambuok daing kaniyo sehingga kalasahan niya intay manghud niya bariman, biya da sin lasa niya hagin hawabaran niya. Balikan ko, in hinapusan kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di haupat hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di lang sin Nabi masampurna in pag-iman sin hambuok daing kaniyo sehingga suway niya kalasahan kakasihan intay manghud niya bariman, biya da sin lasa iwan kasi niya hagin hawabaran niya. Bang biya din in lasa mo hawaran mo, suway rabya dahad to in lasa mo hatay manghud mo bariman biya kay mo, amuyad to in pangaddatan piyang hindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukun ka maigil, bukun ka majangki hatay manghud mo, saulan na nakataas din kay mo, saulan na madurog din kay mo, saulan na mataw din sin din kay mo, atawakan mapaham din kay mo, bukun mo karugalan, bukun mo igilon, bukun mo longta biya mga jangkihon, karna inyan piyang langan kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suway ko mala sa kaniya, biya sin lasawa magin hawawaran mo, bang in ikaw di mala sa hatay manghud mo, gamman maigil kaw, atay manghuda agama Islam, inyan lawan sin bariman pa Allah tabaraka wa ta'ala. So bang kumawaya, mabilang ng hajumlahan si mga bariman, tuan, suway rumagbusagin hawawaran mo parkala, ini, mala sa kaw hatay manghud mu'min, biya da sin lasa mo hagin hawawaran mo, bang in ikaw kabalikan ko, marugal kaw, mabungsi kaw, mahukaw kaw hatay manghud mo, saukat na nakaliurain kay mo, nakalabirain kay mo, ingat atay manghuda agama Islam, lawan yan sin bariman pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Mura-murahan mga panlangwad agama Islam, inyad tukatan hay doon, dahil ha mga kabtangan hilalaungan gimwa dahil hadila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin suway na to dungdungan marayaw, sarta paliharaon na to in panghindo di haini, paragbuson hagin hawawaran, karna bang inupat hadith ini, laong ta yang gautaan mo, di magbus, yagtaatan mo, atawakan iyagad mo in panghindo haloman ini, insyaallahu tabaraka wa ta'ala, garanti rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajumlahan kau sin mga tao mu'min sa bunal pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga palangwan ha agama Islam, di na ako magpahaba sin lapal hilalaungan sin ako, mamarahin na yad to in patumtum sin ako muna munagin hawawaran ko, lapay in kita niyo kataan mga tayo mga agama Islam, amuin along ta dumagbos doon kato niyo in pangaddatan sa rewraw sin agama Islam, hasupayan tumadawhat in ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta magdapa-dapa kita niyo sin kasanyangan didto haadlaw kana bang in pangaddatan na to long ta di magbos ha kabayaan amuin piyaman dukato sin Allah tabaraka wa ta'ala, piya sampay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karna biya na sin hadis sa sabot taka inalong sin Nabi, in labi kalasahan ko rin kanyo, sarta sa suok-suok na lilingkuran, at ang butangan kakwadlo akhirat, amo na in malingkat pangadatan din kanyo, mura-murahan, kataman ko yung kabtangan kuriha ini, long ta mamaid ka kung halapal ka sila sa plagakataan hatiranan, sa sukusin di marungog. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين